Welcome. This is Abby, and Joy, inviting you all to our world a positive space where we can hopefully inspire, empower, and grow together with optimism. hashtag truly. Maka Proud! Welcome! This is Avi. And Joy. And for our today's episode, guys, kay I believe makarelate mo tanan of all ages, of all races, di ba? And the title goes, Start Loving Yourself. Again. Start loving Yourself. Yes. Ngano ako gipaulit guys kay para gid masud sa inyong utok nga you need to start loving yourself. O, Correct, di ba? correct, Day. So sa way pag duha-duha, Ulangay-langay. Before we share our thoughts, Day, on how to love yourself, na uban nagapangutana ba? Is it hard to love yourself? my Sa mga gosh. kasulti, Day. If so, ngano? Wow, saan ka nga no? Ngano? Virgin ka. Kuan, I believe it's really not hard to love yourself so as long as you know your worth. Sometimes lisod lang siya hunahon kay tungod bombarded kay kag a lot of things like mo keep up gyud ka sa mga tao, mo keep up gyud ka sa pressure sa societal standard, but the end of the day it's really easy to love yourself so as long as you know that the best investment that you can ever invest is yourself. So para na ko day sayo na jud ang mo love sa imong self gyud. It's not too hard. Ikaw day kanang is it really hard to love yourself? Sa una, Day, yes. Ngayon, bata-bata ka pa, syempre, kanang as you grow up or growing up, baka kung ano magug ka nga, where do you fit yourself in the society? Especially if you've experienced bullying, nga makaingon gyud ka nga di man siguro ko lovable, di man siguro ko lovable nga person, or which triggers nga dili pud nimo i-love imong self kay tungod nga naka-experience kag bullying. Like for example, ako naka-experience ko kay tungod akong height, putot ko, dili taas akong ilong, ang skin color. So maka-question ka ba nga, why ang physical appearance raman ang ilang tan-awon instead of kana bang your personality? So it makes you kana bang low pud imong esteem, diba? Or lack of confidence kay mo lagi na ang pressure sa ubang tao pod nga you need to look a certain way pod. Mao nang kuan sa una, yes, pero karon kebs na gyud cause along the way through your learnings ba along the way you start to love yourself nga God loves you for who you are because of your uniqueness, because you have your identity in Him. So, mauna, karon kebs lang, bahalag buingon sila nga, putot ko or short ko, I don't care because tinuod man gyud pud siya. Factual man pud gyud siya nga, dili pud ko 5'11". Di ba, Day? Saon gyud? Correct, 11.5 char. Yeah. 11.5 ug mo higda. Una siya nga, kuan Sa siya, mo pero karon kebs ra, okay ra kaayo siya. Tinuod pud na mag-ingon, Day, challenges pud, ang kanang mga challenges pud nga na-experience ba, nga before reaching or realizing nga you need to love yourself, nabatay mga challenges Unsa man? nga Ay kanang since karon we know already man to love ourselves. What you mean is that unsay mga challenges process along the way. that we experience to hit this kind of level of maturity nga we love ourselves ana. Oo. Dagan uy. Actually, moagi gyud kag challenges in your normal gyud na nga maabot ka sa point like batan-on pa ka identity crisis. It's really part of growing up and development. Gyud na siya, part gyud na siya. Na gyud na sa Eric Erikson nga kuan sa nursing, nga part gyud na siya. Pero as you go along the way, you will tend to realize that sometimes kanang beauty is beauty is skin deep. Kung baga dili lang physical attributes ang unsa na
maingon nimo nga beauty kung dili kung unsa gyud ang tao ba mo bitaw nang giingon nila nga sometimes your personality will really flourish no matter kanang bisag unsaon ka sa mga tao ba. Oh, akong challenges daghan uy kanang before sad katong high school ko I always kung sa motumog sa dili kanang sa motumog sa dili ko confident sa dili jud ko confident kapag kataw before like low kay akong self-esteem because na-attribute man na pasensya sa motor kay background na siya mo na siya brought to you by Honda Civic. Pasensya guys oh Yamaha day today okay back to you. Kuan nay mga challenges oy like for example I've always been insecure of my color because before the kuan ko no sa Pilipinas lagi kay ang dapat kung gwapa ka dapat puti ka dapat hamis ka then wala man ko ato nga mga qualities puti wrong kay mo rin naman ko nya hamison patay wala sa jud kay acne prone skin man ko that kind of attributes or societal standard lead me to having low self-esteem maka-question ko nga hala uy kabati day nako no kanang dili de ko gwapa no pero as along the way I've learned to realize that sometimes dili man day ingon ana ang pagkagwapa usay imong pagkagwapa kay maayong tawo ka diha nako na realize nga okay even though your physical attributes doesn't align to your kanang bisag aknihon ka pero nindot imuhang personality kanang dali ka maminggulan then para nako gwapa kay ka karon nga naka-realize ko ana no tanan nga ma-challenges tanan nga mga katong panaway sa ako tanan nga mga wala pod ko na bully pero kanang mga harsh words yes harsh comments kanang mga unnecessary comments sometimes makasakit siya sa tao day wala mo kay ba behind every comment that you will be telling to everyone like hala tambok lagi kay ka wala mo kabalo guys nga grabe na nila gidibdib pero gishow lang nila nga okay na pero dili jud na okay diha jud na nako na realize kay I myself am guilty na ito'y time nga kanang mura kog naka-comment sa tao nga hala na nambok lagi ka then diri ni nako na realize nga ayaw jud pag kung wala kay nindot nga mastorya ayaw na lag storya kay at the end of the day kindness gyud ang pinaka-importante sa tanan be kind to others compliment rather than complain kanang kung kanang inana ba kay wa man gud mo kay bawon say gipagdaanan sa tao grabe kay iya usay ma-question niya yung self-worth then tungod sa inyong comment nun mas nisamot noon ang iyahang question sa iyahang kaugalingon nga am I really that worthy am I really that valuable so mao gyud na akong na-learn so through my challenges na be kind to your words which is moagi jud kag challenges good kay part man na sa growing up nimo nga moagi jud kag challenges because it will make you stronger it will make you realize that it's not about the physical appearance that matter but it's also how you build relationships and connections with others with kindness and compassion wow Miss Universe char ikaw day naka aside sa katong ningon ka previously nga nagbullying ka ba unsa pa man imong mga aging naagyan nga challenges sa life Kung siya, additional lang siya, is, especially nowadays, nga kanang, the society nowadays, di ba, digital na. So, ma-pressure po ka sa digital era because they have this picture in mind bang good nga what perfection is. So, para bang in a way, ma-pressure po ka to look a certain way kay everyone man is kanang nanamay standard. correct Oo. So in terms of like being true to yourself, mura kag mawala na sa passing. Kay you become a different person naman because you're keeping up with the standard nga you have to be slim or you have to be like karon uso naman karon ang Ozempic, so you have to be daot kaayo. To be beautiful. Kana mag lip fillers ka pero wala be against Pero ana, ha? we're not against it. If it makes you happy, And if it makes you contented in life, go for it. So ingana lang ba? What we're trying to say is naalang gyud siya standard nowadays nga to look a certain way. And kuan pod siya kanang di na nimo ma-appreciate imong self along the way along the kay way. dili makay usay wala man gud siya kanang never ending man gud na siya once you started mo
Pero okay ra na as long Okay as ra you're kay na. happy ka, ana. As long as you're happy ka. Pero para lang sa ako ba, it's more on challenges. Moderation siguro. In moderation. Kanang dili lang pud kaayo maabot sa point nga mo take a toll on your overall health ba? Yeah, your mental health. Your mental Yeah. health. You can enhance yourself for the betterment of yourself. Mo bitaw na gitawag enhancement kay makaayo sa imuha. For your betterment, Ah. not the other way around. Mao na siya mo nitag enhancement. Correct. Diba? On the positive side, Mm. it will make you a positive and it will make you more beautiful inside and out. Not drag you down. So pero motuog gyud ko ana nga beauty is in the eye of the beholder. Kay for example, laylay man tag definition sa beauty. Yes. Yeah. Lahi-lahi og kanang para ni Joyet ang beauty para niya kay kanang You're smart. ana. Nindot imong personality. Mark ako na. Alo, ikaw din aday. Feeling kayo. Lamang siya gina. So day unsa man tong like what are your ways? So what are ways nga naka tabaw, naka-realize ta na we need to love ourselves. Kuan ways or kanang mga Tips nimo or advice nimo or anything under the sun nga na boost imong confidence nga you were like you're starting to love yourself na. kuan ang katunang time nga nag-accept nako nga kanang I am not what the people think they kanang gi-perceive ba kayo say like for example kuan kanang katulagi sa una nga dapat puti kay nana then anak ko ay kapuya uy dili na ko ganahan kung unsay diktahan nila nako nga gwapa ko dili wa ko'y pakina. I accept already that I am not as white as Snow White. Sure. Anana. So katong time nga gi-accept na nako hinay-hinay, that's the time that I really appreciate what I am because motuo magid ko nga gihatagan magid ka sa gi-make man ka ni Lord as what you are kay perfect naman kadaan. Dili pod perfect, nearly perfect no kay wa may perfect na tao no. Pero naa nay purpose nga nung gitagaan kag inani nga ilong ni Lord, gitagaan kag ingon ana, gitagaan kag inanang a personality, but it's up to you how to use that one. I learned to value myself when I tried to focus more on what I have rather than what I do not have. Ni ana gid ko nga imperfection is beauty. Katong na-start na ako nga nakaamgo ko nga kanang acne kanang example grabe man gyud ako insecurities akong acne pero kato nakabaw ko nga daghan man din ako parihan ako ngayon ani no it's just mo show up lang gyud ko okay ra ko na acne depende na niya ako muta na siya nga na stress gyud siya sa akong acne imo na problema di na akong problema kay dili man pasabutan na kay katong ako magong ma-associate yun kay kung acne prone skin kay ka nga tao kay kuan jud ka nang hugaw na kay ka dili ka hygienic nga tao ko dili man na ingon ana uy dili jud mo mag-say ingon ana kay because they don't choose to have that kind of skin. It just so happen na puberty puberty naabot ang puberty then na lang sila acne not because of anything probably na sila PCOS or hormonal imbalance which is dili na nila ma-predict. So ana ba? And then try as much as possible to invest really on yourself, not just on self-care, not just on self-care nga kanang pampa-beauty care or skin care, but as a whole. Try to be more kanang valuable kung unsa man gyud kanang every time makamit kag laing tao ba unsa may mahatag nako nga value sa tao ingon ana gani diha nako nag-focus about beauty itself kay para nako no naka-realize ko no unsaon man ang kagwapa pero imong batasan bati kayo murag di ka para nako ha dili ka gwapa para nako kay wala koy makuha nimo nga value or worth. Sometimes nahisalaag ra siguro na sila ang uban wa ta kabalo but you know kanang the greatest investment lagi nga imong mahatag sa imong self is kuan kanang gahinan gyud nimo og time imong self reflect on things that can make you a better person each and every day kanang para makaayong ka ba nga kay usay no life is too short. What am I really here for? Unsa man gyud purpose nako sa akong kinabuhi? But once you answer that one, then focus on that thing and for sure you will be beautiful. People will accept you for who you are. People who really matters, people
kanang kung dili sila ka-accept ana no, then they are not the right people for you. They are just part of the chapter in your life and not for a long time. So mao na. So the best investment is really yourself. So ikaw day, imong kay take away about loving yourself a bit more. Kuan siya day kanang na-mention namin na nato no na be kinder sa imong kaugalingon. Embrace pod imong imperfection or flaws. Nga, cause once you embrace your imperfection or imong flaws nga more ma-appreciate na gid nimo imong kaugalingon ba. And do not allow others to put pressure on you. Kay the more man good nga maminaw ka sa imong background noises, the more na noon nga ma-pressure ka ba to keep up with the standard or the societal norms. And then ano po siya day kanang surround yourself with people nga kana bang support system nimo ba? Kay na mo-uplift nimo, especially when there are times nga you are low, cause di man gid permintin nga you are always high kana bang happy and there's a times nga low pug ka, masad pug ka. So surround yourself with people that really appreciate you pod and value you as who you are as a person. And do not lose yourself in a relationship, because sometimes one good when you are in a relationship, murabag we give our 100% to the point nga you lose yourself kanang dili na kakabalukin sa ka. Mo add-on nang kuan ka Joyet kay ako married naman gyud ko no. So kuan pod kanang sa may ka-add-on day. Kuan tinuod gyud nga don't ever lose yourself when you are in a relationship kay kabalo mo quality relationship no kay or kanang matured relationship dili man ka kinahanglan magpagwapa kay para niya gwapa naman ka which is swerte kay ko kay sure ako pinakagwapa bisan pag hansak na si kinsa akong favorite artist kung katagna ka Si Liza Soberano. Bisag ihansak pa na sila Jenny Diha, sila Lisa, Liza Soberano. Para sa ako ba na kay ako gapit ka kagwapa. Wow. Haba ng hair, bitaw tinuod bitaw kay the right man will really see you skin deep. Dunot kayo skin deep, char. Penetrate kayo, char. Kuan tinuod kay ngano kanang ila man kong nakita ang unsa ka valuable nga tao. And it's up to your mindset ma'am. If you feel valuable, then it will reflect on your personality, it will reflect on what you are doing about yourself and about your life. Ana sige day sakto ba? Oo, sakto kaayo. And then kuan po day kanang istorya unsa imong istorya kanang practice gratitude pod nga kana bang papasalamaton ka regardless kung unsay naa ka o unsay wala ka. Ana bitaw. And don't forget to look after yourself, especially kung nakakarelasyon nga as I've mentioned nga ihatag gid nimo imong more than 100%. So sometimes makalimot na kag amping sa imong kaugalingon kay mas giuna pa nimo ang ubang tao, especially mo karelasyon over you. Actually akong magka-relationship ka no bonus ra gyud na ang relationship whether or not you're in a relationship or not, whether or not you're married or you're in exclusively dating mo no. Unahon gyud mo imong kaugalingon. Ana gyud prioritize yourself kay kanang at the end of the day walay mo kampi nimo, walay mo bangon para nimo, ikaw ray mo bangon para nimo girl ana. Don't forget as well to have a me time. Have fun. If you are a keen traveler, travel. Just have fun and enjoy who you are as a person. Kay sometimes man good kanang naa kay ma-discover sa imong self ba nga wa nimo na discover before. Oo. Yes. Like you like traveling pala, unlike before gusto ra ka naa sa balay. Pero karon nga you're an adult, ganahan di ka mo travel. And then enjoy like giving back by volunteering, because when you volunteer man good you meet a lot of people nga who have different stories nga maka-inspire pud nimo. And don't forget to most importantly to have a relationship with the Lord. Kay mao man gyud siya day, once you have a relationship with the Lord, diha nimo makuan nga naday kay identity through him nga kanang you have the uniqueness nga imagine kung pareha-pareha ta, di ba?
So, each one of us has a unique trait, good. So, mao lang siya day akong ma-share sa inyo ha. Oo. Based lang on sa ako experience ha. Tinuod. I think na sum up naman mo tanan day. Importante gid nga Ginoo sa imong kinabuhi kay mao man na ang pinaka siya anchor nimo sa imong life ba. Tinuod. Mawagtang manggod ka sa passing kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. Whether you're a religious or non-religious ha, because spiritual or unsa man imong ginatuhuan nga God, maura na. So as long as kabalo ka nga naay tao diha nga more higher than you or superior than you. That loved you unconditionally. Kanang dawaton Yeah. you ka sa pagkaikaw. Regardless. Correct. So, day, Naglami na po. sad. Yes, naglami na po namin yung storya kay nindot kay ang hangin diri guys. Naman gumi sa park no. Asa ta nga park day? Nami sa London no. Doon kami sa Earl's Court. Nakalimot ko sa pangalan sa park. Pero doon na siya sa Jollibee. Doon sa Jollibee makari mo sa London. Bitaw ganahan magud mo yung diri magpark kay nindot kay maganda ang simoy ng hangin. Correct, Sure. guys. So we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. As we always say, every day is a learning. This is Abby. And joy. We are truly Maka proud.